kumslo trakani lokivi petha pesani ani ke muku trakani chala katani kini no muku pungu ishe ga khasa sa Kithe akoto kami pitsni ani ke chita che mucholani chala lo CSR journal sa Kithe no pikiuno India ga khu Uttar Pradesh state Bakpat district Rathauda village ipikiu phulo toti mi lakhi aktheshi klaukiu aje manisha ipikiu ye likimi nobolomi kono ame chilu khuve kiu gongno lina tu chuveno thiwai ipi ena tie agizani putho chalalo ipi ena Rathauda village phu hipo ye Chaprauli police station area shani ipi itagi CSR journal sa Kithe no pikiuno kugo manisha ngo likimi no akiboshi keno pamakla ku gongno likibolo mi no kono nguka lak muku pe thave no likimi gongno bullet bike Kithe lakhi ge khse ipi police ni kono full vekiu kikil no pikiu no akithiu manisha no li pukhu ngo liu eno li pola ge pen pe thana lim roke mo kiu cha ge ye pe pa ni ipi lina ye pe pa kiu ye ni likhi ni pithi vekiu hipo ye ikimi kundan ngo pano bolom ya ko gang na ke ipi ye pe pa ni ipi itagi lina ye pe pa kiu no lina likimi sa se kla ku pusi kiu lo uka lak muku so pe thave ki mo likimi no bolom ya ko ngo likimi no itagi kar lakhi ngo uka to mo ame khwe ipi ena Manipur state lo ye BJP MLM imik tomo an kimu panong no itek tolo mo popular government mla pelun phe ipi India ga khu Manipur state lo president rule ye za pe tha chi kiu ye adok shwa shwai ipi tigong no Manipur state mi timi tomo no ave hu zu ve no kubang pese mwa kha vai ipi ena BJP mo lo gi itek tolo mo popular government mla phemla na kiu hipo ye ku gang no kelo chumshi she pilum kimi khumo ka na phe ipi kugo media reporters coming no Meitei MLA lakhi Joy Kishan Villa thime lakhi injukiu no ku ang no isik tolo mo Manipur state la popular government mla phemo no itagi akhiso president rule ye za pe tha ke pushwa kya pi injukiu lo pano panong khoch le nismo ve ipi ikimo reporters ono panong villa angna injukiu lo panong khoch le kiu no parliament session ka bu shive ki thiu Manipur state la president rule ye za pe thanan kiu momo popular government yepika na ku wala na ayepenan kila ithinia phe ipi itagi asa Kithe no pikiu no India ga ku central yepika na Manipur state la itagi akhiso dolo president rule ye za pe thani pi akapu shani ipi eno iti ishik tolo mo meeting mi ko ku ki zo mi ko na agusha kiu gong no ke ipi ikimu asa Kithe khamin no pikiu no Manipur state la BJP party mo ko no itek tolo mo popular government mla phemla na kiu hipo ye BJP MLM khamin no Manipur chief minister shinya na igo na pukap cha chi kiu gong no itek tolo mo kumu kha thamla na phe ipi United States of America ga khu president Donald Trump na tupulan ni chalo lo pikiu no ovi kiu moza khilo India ga khu mo Pakistan ga khu na agushi kiu lo pana igo na pukap cha chi kiu ve chau no aga khu kma no ceasefire shive ipi eno aga khu kma no agushi kiu la fighter jet wushi kiu pungu ye air defense system no vek lu khwa sai ipi ikimo Donald Trump na fighter jet wushi kiu pungu vek lu khwe chikiu tipako ye Pakistan ga khu vu fighter jet wushi kiu ko kiu India ga khu fighter jet wushi kiu ko kela pismo ikimo India ga khu prime minister Narendra Modi no asa lakimo pa khoch le mo ve ipi ikimo ovi kiu pini do ko lo India ga khu yepeka no pikiu no Pakistan ga khu wushmi ko no new India ga khu fighter jet wushi kiu lakimo vek lu khis system oi ipi eno India ga khu ngo Pakistan ga khu na agushi mo ve kiu tipo ye Donald Trump gang no ko moi ipi ikimo tie Pakistan ga khu yepika na military channel lo no India ga khu khunji kiu ve chau no ning no agushi mo ve kiu ke ipi katani kini no mukuk tum pe ngo katani kini no mukuk dim pe dolo India ga khu mi aiza veches United States ga khu la uke ko dolo United States ga khu na India ga khu la timi katani lakhi no akheso India ga khu la ki de po vai ipi ikine no muku pungum pe lo likhi no United States ga khu na India ga khu mi timi katani lakhi akhe pungu no lo pungu ku thu ye India ga khu la ki de po vai ipi eno the Indian Ministry of External Affairs MEM kono pe ipi ani khe chutuku tupulani chalolo CNBC TV 18 sa Kithe no pikiu no
Russia ga khu ngo Ukraine ga khu no agusha kiu hipolo Australia ga khu no pana ga khu teng wushi yegiklu M1AA1 Abrams tank ipikeko phobidi toku Ukraine ga khu tsupu vai ipi eno M1AA1 Abrams tank wushi yegiklu katauge igin kiu khiloge Ukraine ga khu tsupu veni pi akapurishan ni ipi eno ti Australia ga khu defense minister shakiu Richard Marles na pe ipi itagi CNBC TV18 Sutsa Kithe no pikeu no Australia ga khu no pana ga khu M1AA1 Abrams tank wushi yegiklu hipako Ukraine ga khu tsikeu vecho no Ukraine ga khu no alo akum to shi Russia ga khu sa su awushil nya ke ipi aniki chitoku tupulani chalolo New York Times post sa Kithe no United States envoy to Turkey sha keu no pikeu no Israel ga khu ngo Syria ga khu no kumsa ha tha ve keu kilano aga khu kma no awushi mo ve no ceasefire sin keu shwai ipi ena aga khu kma no ceasefire shweni pi kha tha ve keu hi po ye United States ga khu yipi kana kapsa che keu ve chou no ipi asa Kithe no pikeu no Israel ga khu ngo Syria ga khu no awusha keu hi po ye Syria ga khu yipi ka ngo Bedouin shai ko no Druze shai pana Syria ga khu la kana che ke ko vu ai ge novets ni pi kapsa che keu gong no awushi hi po ipi ge ve ipi eno tleno Israel ga khu na Druze mi Syria ga khu la kana che ke ko kupuke lau no Syria ga khu ushi mi ko ngo Bedouin ga la mi ko sa se awusha we ipi panong na agusha kiulo United States ga khu ngo Turkey ga khu ena Jordan ga khu ena aga khu katau khamin no ego na pakapcha che kiu ve chou no Syria ga khu ngo Israel ga khu na ceasefire shweni pi kha tha vai ipi asa gi tieno pi kiu no panong no agusha kiu hi polo timi akhes go so akhu ka ha vai ipi in short sa gi tieno pi kiu no India ga khu phuge kamchu dolo inte mo kiu phuge ye Tamil Nadu state la Madurai phuge ipi Aginiu no Punjab state la Ludhiana phuge ipi Akathu no Tamil Nadu state capital Chennai phuge ipi eno Abidiu no Jharkhand state la Ranchi phuge ipi Russia ga khu defense ministry mo kono pikeu no Russia ga khu wushimya kono Ukraine ga khu Donetsk region lo Popiv Yar village pungo Kharkiv region lo Dektyame village pu ena Zaporizhia region apeu Kamyansk village pu ye Ukraine wushimya ko launa luwatsai ipi United States ga khu na warning akum to si Russia ga khu tsuveki mo Russia ga khu wushimya kono Ukraine ga khu aphuktu hipako luwatsai ipi United States of America ga khu President Donald Trump no Ukraine ga khu kupuke lau no Ukraine ga khu gango no NATO North Atlantic Treaty Organization ga khu ko pelo pono United States ga khu Patriot Air Defense System wushina nungo a wushina nu khami NATO North Atlantic Treaty Organization ga khu ko pelo kupeni pi akpu shikiulo NATO ga khu ko dolon France ga khu ngo Italy ga khu no plots mo ve ipi ikimo aga khu khami no Ukraine ga khu agushina nu khami swai ipi France ga khu President Emmanuel Macron ngo Italy ga khu Prime Minister Shakil Giorgia Meloni no plots mo ve ipi issue sta ki the hipado nongkam chishkim thi